Uwiteka Imana yacu The Lord our ngo God, ni intwari ku rugamba, He is hero on the ni umugaba battle. w'ingabo udatsindwa. Yeah, He is unfailable. Uwiteka Imana yawe Our ni Lord, umugaba w'ingabo utanesheka, He is a victorious ni umugaba God. w'ingabo utagira ubwoba, He never nta mbaraga worries. namba zomugwanya, There is no power that ni can intwari ku overcome Him. rugamba. He is battle Agiye Lord. kugutsindishiriza nawe He uyu is mugabo. going to overcome for you. Zamurira Imana uvuge ngo haleluya. wari uzi ko kuzura umwuka wera, gukiza indwara, kwirukana dayimoni ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza abizera ba Yesu? Muri ibyo byose hari ibyo ukeneye kandi uzabifashwamo n'umukozi w'Imana wabisigiwe, ari we Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE, umushumba mukuru w'amatorero ya Lion Pentecost Blessing Church ku isi hose. Babategura igiterane kidasanzwe kiba buri wa kane, gifite insanganyamatsiko ivuga uwa kane w'ibimenyetso no gukira indwara, kuva saa 5 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Iki giterane kibera kuri Nazareth Church Remera mu Giporoso nyuma ya station SP. Ku bindi bisobanuro hamagara 078824. Dusome mu gitabo cyo kuva. Let's read in the book of Exodus 14 umurongo w'17. 14:17. 14:17 haravuga ngo 14:17 the Bible says, haravuga ngo nanjye ndanangira imitima y'abanyegiputa bajemo babakurikire mbone kwihesha icubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no kubahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko nduwiteka nimara kwihesha icubahiro kuri Farawo no ku magare ye no kubahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Uwiteka, marayika w'Imana wajaga imbere y'ingabo z'abanyeziraheli arahava aje inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ija hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'abanyeziraheli, bariya ibabera igicu cy'umwijima, abandi ibabera umuco ubamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Amen. Amen. Mugira umugisha w'Imana. Have the blessings of the Lord. Imana ihimbazwe ko mwawuhaze. Praise be to the Lord that you are fed up with it. Twari tuvuze ngo mugira umugisha w'Imana. We said have the blessings of the Lord. Nta mwanya munini dufite, We don't have enough time, ariko dushimye Imana. but we thank God. Dushimiye umuyobozi w'itorero rya Lion. We appreciate the leader of the Church of Lion. Imana imuhereze umugisha. May God bless him. Ni umugabo w'Imana. It is the man of God. Ufite ikintu mushimira kuruta abandi. I have something I appreciate from him more than others. Niwe mukozi w'Imana ntarumva uvuga n'aba bandi. He's the only servant of God. I've never heard him speaking negative about others. Ibindi ni bisanzwe. The rest are normal, Ariko ico ni special. but that's really special. Dushimye Imana kubw'umuvandimwe wanjye twazanye. I thank God for my brethren. We came together. Papa Charles. Papa Charis, Barikiwe sana mpendwa. be blessed, dear beloved. Nanezerewe kubona umukozi w'Imana Karara. I've been happy to see the servant of God, Kirara. Umuheruka kera cyane nkiri mutoya. It was for so long without seeing him while I was, my last time I was young when I saw him. Be Nabonye blessed. umukozi w'Imana John. I have seen the servant of God, John. Imana iguheze umugisha. May God bless you. Dufite kuja kubwiriza ahandi hantu mu kandi kanya. We are supposed to go to preach somewhere else. Kandi pastor amaze kutwigisha kubaha gahunda. And the pastor have already taught us about time management and program. Ndamukiriza umuntu mubwire ngo ibyo baza bavuga uzubyumva cyangwa ntabyo uzabumva. Greet your neighbor and tell them, do you hear from what they say or not? So nimba uzubyumva rero ni ukuaplika tugashira muri pratique. So if you hear from them, it's better for us to practice it. Kandi nimba utumvishije pastor, And if you did not hear from the pastor, biragaragara ko no ku ishuri watsindwaga. it's obvious that even at school you used to fail.
hari abantu bagiye bakurira kumugereka kugeza bayarangije nabo Imana ihabwa icubahiro. There are some people who grew up by being supported and being promoted. Glory be to God that you graduated your studies. ya mashi y'abatanu ba mbere ukarinda urangiza batarayagukomera. And the top 5 uploads you graduate before they upload it to you. Turaganira ijambo rivuga ngo igihe cy'umwijima kirarangiye. We will share the word that says the day or the time of darkness is over. Nanone ntabwo kirangiye gusa ahubwo gihinduye style, gihinduye injana. It's not over only, but it's changed the style. Kivuye kuri wewe kigiye kubanzi bawe. It's from you up to your enemies. Andi makuru meza. Other good news. Nuko Farao waguhiga atazageza uriya mwaka. It is that Pharaoh is hunting you won't reach in the next year. Muri iyi Bibiliya mfite yavuze ko Farao atigeze yambuka uruzi. In the Bible I have that it tells me that Pharaoh have never managed to cross the river. Ndahamya yuko nawe Farao wawe atari bwambuke. I witness that your Pharaoh will not cross there. Kandi imyaka yindi yabayeho Farao yari yaragutejeje amarira n'agahinda. And all the rest of your years that you've been living, Pharaoh caused you tear and sorrow. Ariko birahindutse bigiye mube. But by now it's changed to his people. Igitondo kimwe Imana ihagurutse umugabo bita Musa. One morning God rose a man called Moses. Ahagurukana n'ingabo ze zose. He raised him with all his armies. Cyari igitondo kidasanzwe bahagurutse saa sita z'amanywa. It was an extraordinary morning whereby they stood at lunchtime. Abadamu babo bari bamaze gukeba ibitunguru bagiye gukaranga ibya saa sita. And their woman have already arranged onion that was going to cook the lunch. Imana iramuhamagara iramubwira ngo babwire ngo bahaguruke tugende. And God called him and he spoke to him that tell them to stand, then we go. Niyo mpamvu bageze mu butayu bakaza bamwishuza ibitunguru bari bamaze gukeba muri Egiputa. That's why they're in desert and they was asking him for the onions. They was almost prepared. Bibiliya iravuga ngo bahagurutse ku manywa kandi bahagurutse batunguwe. The Bible says that they stood at lunchtime and it was in a surprising way. Ni nyuma y'aho abana b'imfura bose b'igihugu cya Egiputa bari bamaze gupfa. It's after the death of all firstborns of Egypt died. Musa aje ahantu ahamagara Farao. Moses went somewhere and called Pharaoh. Musa yagiraga confidence. Moses was filled with confidence. Dore ko yanakuriye n'ibwami. As he grew in kingdom. Tera imeze ibwami yarazize. He knew all the terminologies of the palace. Abwira Farao ngo bwira abaturage bawe. And he spoke unto Pharaoh that speak to your citizens. Ngo bakingurize imiryango ya ingo zabo amazu yabo n'amaduka babikingure bibe open. That they open their homes and their shops. Arangiza abwira bene wabo b'Abayuda. And then he spoke to the brethren Jews. Ngo mwinjire mu mazu y'abaturanyi mutiri ibintu birimo byose. That enter in the house of your neighbors and borrow from them all their properties. Bibiliya iravuga ngo Abayuda binjira mu mago y'abaturanyi bamanura ama-TV, bamanura amashaneti, bamanura amasaha, bamanura iby'igiciro byose. The Bible says that they entered in their home and hung down the watches, or necklaces, whatever, everything that was important. Bicaye ahantu hitwa ngo ni Ramses. When they were seated at a place called Ramses, Imana yohereza inkingi y'igicu. God sent a cloud of pillar. Inkingi irahaguruka Imana ibwira Musa ngo vuze ifirimbi duhaguruke tugende. And God sent a pillar of cloud and he told him, God spoke to Moses that we shall then we start our journey. Imana ibwira Musa ngo ntiyagire umuntu numwe wibesha gusubiza ibyo yatiye. And God told Moses that do not try to take back what you borrowed from them. Ngo erega nabo babakoresheje imyaka 400 batabahemba uyu munsi muri yishura. Oh, they used you for 100 years without paying you. You will pay yourself today. Uwo munsi uwatiriye bike nyine yahembwe bike abari basahuye barasahuye. At that day, he who borrowed a lot of things, he was paid a lot of things, and those who took less, he took less payment. Kandi Imana irababwira ngo mugende ku manwa batagira ngo mwabibye. And this God spoke unto them to go daytime so that they won't think that they robbed from them. Barahaguruka baragenda bava i Ramses. They stood from Ramses and went. Uwo munsi batashe Sukoti. The same day they reached to Sokot. Ibukeye bagenderaga kuri programme y'inkingi. They used to follow the program of a pillar.
iyo ya nkingi yagenda nabo baragenda, yahagarara bagahagarara. When the pillar could go, they would go the same, and whenever it stops, they stop too. Inkingi ibanyuza ahantu hataba inzira. And the pillar took them in a place where there was no way. Ibajana ahantu ku nyanja itukura. And it took them to the Red Sea, ahantu hatari ubwato, where there is no ship, kandi hatari n'ikiraro. and where there is no bridge. Igera aho ngaho iranahagarara. Reaching over there, it stopped. Farao aza kwibuka. And Pharaoh remembered. Aravuga ati bariya bajama baratwibye tu. And he said, those guys are robbing from us. Nigute abantu batwiba badafite igipolisi ntibagire n'igisoda, twe tukaba dufite inzego zose z'umutekano. How comes people rob from us and they don't have people in charge of security like policemen, and we have them? Bakaba baraye baducakaje tugende tugarura imitungo ya. And they robbed from us everything. Let's go back and bring back our wealth. Icya kabiri, Number 2. ngo nabo ubwabo tubagarure n'abakozi tudahemba. And we'll bring them back because they're employees that we don't pay. Uwaguhereza abantu bangana n'abayuda ngo bagukorere utabahemba wakira. You can be rich if you can be given people at the number of Jews and work for you without paying to them. Igihugu cya Egiputa rero cyari gihombye abakozi batishurwa. Then the country of Egypt was losing the people who were not paid while they worked. Farao aravuga ngo tugende tubagarure. And Pharaoh said, let's go and bring them back. Ahamagara za ngabo ze zatorejwe urugamba. And he called his army who was trained for battling. Bibiri iravuga ngo inkingi y'igicu nayo yihagarariye ntikomeza. The pillar said that the Bible says that the pillar was stopped in a way couldn't continue. Farao nawe n'ingabo ze zatorejwe intambara bari kuzira ku magare n'amafarashi. And Pharaoh with his army who was trained for battling, they was coming on chariot on the horses. Imana nayo yageze ku nyanja irihagararira ni nkaho bitayireba. God also reached on the sea and he stopped like if he doesn't care. Bibiliya iravuga ngo Farao abona ingabo za Israel aho ziganditse. The Bible says that Pharaoh saw where the armies of Israel was sleeping. Abayuda babwira Musa And the Jews spoke unto Moses ngo kutuzana aha hantu that to bring us here muri Egypte ntamva zabagayo. in Egypt wasn't their grave. Ufite uwe mugambi What's your purpose wo kutumarisha n'abana bacu of making us be ended with our ngo children? mbega amaboko ya Farao turayakizwa ni That what shall rescue us from the hands of Pharaoh? babagabo b'imfura muri bo The great men among them, baravuga ngo mureke dukore inama they said, let's gather meeting. ngo twitoranyemwo abatware We select in ourselves the ngo authority. bagende batega amaboko imbere ya Farao They go with open hands to Pharaoh. bamubwire ngo uwo Musa niwe wadushutse And they tell him that we were trapped by Moses. none tubyikuyeho dore nyiri bayazane. And then we take it off to us. This is the Inama problem. barayuzuza And they agree on the meeting yuko bagiye kwaka orema ingabo za Farao. that they was going to ask for forgiveness. to Bibiliya the hands of iravuga ngo Pharaoh. muri uwo mwanya The Bible says that in the same time, Musa yarimo abona ko ari ukuri Moses was seeing it like truth. ngo azamuka umusozi ho gato And he climbed on a mountain for a while. ashinga amavi ye hasi And he knelt down. arambura amaboko arayahetsa And he stretched up all his hands. abwira Imana ngo niyelezeye tena habari za safari. And he told God that thus speak me back all the story of the ongera journey. kandi umbwire amakuru y'urugendo. Speak to me the story of this Ni journey. wowe wavuganye naje mbere yuko mpaguruka. You're the one who spoke to me before I Ese spoke. uracyari kumwe naje muri uru Hey, rugendo are you still with me on this ko journey? ngeze aho bikomeye wa Mana ya I Israel. am where I serious God of Imbere Israel. ni inyanja itukura, Before me there is a red sea. iruhande ni imisozi By miremire, my side there are very long inyuma mountains. hari ingabo za Farao zakamejeje. Behind there are army of Pharaoh. Bene wacu twagafatikanije barimo baramvamo. Our brethren, we should work together. Bibiliya iravuga ngo badaya hayo The Bible says that after that, alipomaliza kuomba akasikia sauti ya Bwana. asoje gusenga yumvise ijwi ry'Imana. Imana iravuga, And God speaks ivugana for him. n'umugabo wasenze. He spoke to the man Iyo who dukeneye prayed. kumva Imana turasenga. Whenever we need to hear from God, Nta we yindi pray. nzira dusigaranye isipokuwa njia ya No maombi. remaining way except unzira Iyo
amasengesho. ndamukiriza umuntu mubwire ngo inzira zose nizibana uzibuke ko hasigaye indi nzira imwe yo gusenga. Speak to your neighbor that whenever all the ways look themselves, remember that there is a way of praying. inzira nizibana Whenever all the ways block themselves, ukumbuke kuna baki njia nyingine. wibuke ko hari indi nzira isigaye. Si njia ya familia, Ntabwo ari inzira y'imiryango, si njia ya pesa, nta nubwo ari inzira y'amafaranga, si njia ya unabii ntabwo ari inzira y'ikindi kintu icyo ari cyo ntabwo ari inzira yo gushaka undi ngo agusengere. It's not the way of nujya gushaka appointment uzakererwa. You not take haleluya. ni igihe cyo gupfuka mugahamagara iyo mu It is ijuru. the time to kneel down and call iyo God turimo from heaven. dusenga When we pray, hari inzira iba kuri wowe iri connecte kuri data. there is a way from you that connect to our ni Father. inzira itanyura ku wundi muntu. It is a way that doesn't pass to anyone ni else. inzira iba hagati y'uwambaje n'uwambaza. It is the way from the one who's playing and the haleluya. Oh, hallelujah. twavuga ngo haleluya. Can we say iyo ni hallelujah? iyindi nzira ibaho. That's another way. inzira itazanwa na degree y'amashuri. The way which is not brought by a degree of education. hari umugabo witwa samusoni wasenze. There's a man called Samson who prayed. nta mwanya mfite reka mureke. Let me stop with him. I don't have enough time. ese muraho. Hello, are you there? musa arasenga. Moses prayed. arangize yumva ijwi ry'Imana. And then he heard the voice of God. ritari ijwi ry'aba bantu. Not the voice of people. iyo umuntu adasenga yumva amajwi y'abantu. When you don't pray, you hear from the voice of men. ariko iyo umuntu asenga yumva ijwi ry'Imana. But when you pray, you hear from the voice of God. ndamukiriza umuntu mumbwirire ngo amajwi ubitse n'ay'Imana cyangwa n'ay'abantu. Greet the person next to you and ask them, do you hear from the voice of God or the amajwi voice menshi of men? tubitse n'ay'abana b'abantu. Lot of voices that we keep are the voices. Imana ivugana na Musa. And God spoke to iravuga ngo Moses, Musa we and he told him, ngo niki Moses, kiguteye gutinya. why are you scared? niyo Mana yavuganye nawe ku musozi I wa am the Horebu. God who spoke to you at mountain. niyo Mana yavuganye nawe mu birimi by'umuriro uragiye intama. I am the God who spoke to you in the flames of fire while you were suffering. ngo manuka mu iteraniro rya Isiraheli. I will descend in the gathering of Israel. ngo ubabwire aya magambo. Tell them this word, ngo abanyegiputa ntimuzongera kandi kubabona. that you shall no more see Egyptians. ubabwire ngo Farawo ntabwo azambuka uyu mugezi. Tell them that Pharaoh will not cross this river. Uwiteka ari bubarwanirire. That the Lord will fight for you. ngo namwe mwicecekere. You to be still. ngo muri bureba agakiza k'Uwiteka. You shall see the salvation of the Lord. Bibiliya iravuga ngo The Bible says that Musa aramanuka ava ku musozi. Moses came from the mountain. niko Farawo ingabo ze zasaze ku mafarashi ziri kuza. That's how the armies of Pharaoh was going ngo to Musa pray. ageze mu ngabo za. And when Moses reached in his arababwira army, ngo mw'Abayahudi mwe. he spoke to them that Jews, w'ingabo za Farawo nimuzongera kuzibona. you shall not more see the armies of Pharaoh. Bibiliya ivuga ngo uwo mwanya The Bible says that at that w'ingabo time, za Farawo the armies of ngo Pharaoh zari zigeze ahantu was somewhere ngo umuntu yorambura ukuboko agafata undi. where you can stretch your hand and capture person. reka mvuge nitonze nsoreza aha hantu. Let me say it slowly that I may conclude here. ingabo za Farawo The army of Pharaoh, zari zigeze ahantu there was somewhere umuntu yorambura ukuboko where you can lay your hand agafata undi muntu. and touch a person. distance yari ihari The distance that was there hagati y'ingabo za Farawo n'Abayuda between the army of Pharaoh and ni Jews, ahantu umuntu arambura ukuboko agafata umuntu. it's where you can stretch your hand and touch a ahantu ingabo person. za Farawo zari ziri. Where the army of Pharaoh was nana ubwoko bwa Isiraheli bwari buri. and where people of Israel was. distance yari hagati aho. The distance that was there, yari distance umuntu yorambura ukuboko agafata uwundi. it was the distance where you can stretch your arm. Bibiliya iravuga ngo bari bageze aho babasumirije. The Bible says that there was where the nawe wari ugezeho ingabo za Farawo zigusumirije. you too was where the army of Pharaoh can wari mureba ukabona zigiye kukwegera ngo zigufate. you was looking and see they can reach to you. umva birakwegereye. They are closer to you. ariko reka nkubwire imbaraga z'uhoraho mu But mwanya let me muto. tell you the power of the living Bibiliya God. iravuga ngo uwo mwanya The Bible says ingabo that za Farawo zari zitangiye guseka. the armies of Pharaoh started intsinzi laughing. bari bamaze kuyandika. They
imana yacu ikora ryari When does our God work? igikora satani yamaze kubara intsinzi When Satan have already counted his victory. imana yacu ikora giheke When does our God work? ikora iyo satani yamaze He kwandika works when Satan have already arimo abona agiye registered. kurambura ngo agufate When they was going to strike bibiri iravuga ngo uwo mwanya the Bible says that ngo that time, yankingi y'igicu the pillar of yari cloud imbere y'ingabo za was Isiraheli before the army of uwo mwanya Israel. iragaruka iza inyuma Immediately he came back one wihagarara hagati y'ingabo za Isiraheli stood n'Abanyegipte between Israelites, ngo irangize ihinduka umuriro and it became fire hagati y'ingabo za Isiraheli n'Abanyegiputa between the army of Israel. imana yacu ihinduka umuriro Our God became fire. farawo abura wanyura Pharaoh couldn't find yari where to yamaze go kwandika because he already umva registered. kubwira uyu mugoroba wa none Let me so speak to you tonight. bari bamaze kwandika They have already registered, ariko amakaramu yabo bagiye kuyasubiza mu rwubati but they're going to keep their intsinzi pen. yabo igiye guhinduka ubusa Their victory is going to become no sense. reka nsoze Let me conclude. ese muri kunyumva Can you hear me? abari kunyumva bavuga ngo amina Can I hear people who can say Hallelujah. amen? Hallelujah? ngo uwo mwanya At the same time, ngo hagati y'ingabo zabo na Isiraheli between their armies and Israelites, habaho ibirimi by'umuriro there was flames of fire ngo ku buryo ntawanyuze ukuboko kwe mu muriro in a way that nobody could take his ngo bose hand from the barahagarara fire. They all stood, farawo abura uko abigenza and Pharaoh couldn't manage the umva yari situation. ryari When then yari saa 12 z'umugoroba it was at 6 morning, saa moya ziragera and it came to 7, yabuze wanyura ngo abafate he couldn't find where to saa get yine there. ziragera It came to 10, midnight iragera midnight came, saa 9 z'ijoro ziragera 3 a.m. was ijoro low. ryose Hey, the whole night, ingabo za farawo the armies of Pharaoh, zireba abayuda zikabura aho zinyura they looked at Jews, they couldn't bibiri find a iravuga way. ngo habe mu gicuku The Bible says that when it was in the midnight, uwiteka the Lord arongera aravuga kandi spoke again to the abwira Lord. musa He spoke to ngo Moses rambura inkoni yawe hejuru y'inyanja that stretch your staff above the sea. mu gicuku cya nyuma In the midnight, uwiteka aritamurura the Lord revealed mu gicuku himself. cya nyuma In the end of the night, uwiteka aritamurura the Lord revealed himself. ingabo za Isiraheli zirambuka And the armies of Israel bibiri rose. iravuga ngo iyanyuma ikuyemo ukuguru The Bible says that when the number ngo ya nkingi line, y'umuriro the pillar of fire, bimurikira imbere ya Isiraheli it brightened before Israelites, ngo hahinduka umuco wo gukoraho and it became the light which can ngo be mu found ruhande rw'abanzi by the side of enemies. Hey! Hey! Hallelujah! subira muvuga ngo mu ruhande rw'abanzi Repeat, in the side of nihaba enemies, umwijima w'icuraburindi may it take great darkness. mu ruhande rw'abakurwanya In the side of the people against mu you, ruhande rw'umurozi ukuroga in the side of the witch doctor, mu witchcraft, ruhande rw'abantu bakwanga in the side of your enemies, umwijima bagushizeho the darkness that sat on you, nugaruka uje mu ruhande rwabo may it come back to their mu side. ruhande rwawe nihaboneka inzira May your side gets in the way. umuririmbyi w'igiswahili The Swahili singer said, yaravuze ngo sasa njia imepatikana and he said that we now have the way. inzira niboneke ku ruhande rwawe May the way be available on your side. inzira niboneke ku ruhande rwawe May the way be available on your side. iravuga The Bible says that ngo uwa nyuma muri bakuyemo ukuguru after the number last got out ngo ya nkingi y'umuco the pillar of light, ya nkingi y'igicucu the pillar of ya shadow, nkingi yari yahindutse umuriro the pillar that becomes ngo iva fire. hakurya nayo irambuka It came from far and crows. Woo! farawo And Pharaoh abwira ingabo ze ngo icyatwimira cyavuyeho tugende told his armies that what was stopping ngo us bageze mu nyanja mo hagati reaching in the middle of the sea. bibiri iravuga ngo imana irekura amazi The Bible says that God will farawo wawe ntabwo ari bwambuke uyu mwaka your Pharaoh will not cross this zamurira year. imana icyubahiro haleluya To God. oriya kosi ya babasi Hallelujah. farawo wawe ntabwo ari bwambuke uyu Your mwaka Pharaoh will not cross iyo there. ndwara yakuzengereje ndiri bwambuke The illness that disturbs you icyo will not gisuzuguriro grow. ntabwo kiri bwambuke That reproach will not ugiye grow. kwambuka wenyine You are going to cross ariko alone. farawo wagenje ubugingo And bwawe the Pharaoh against your farawo life ntabwo ari bwambuke says that he will not cross. Oh, Hallelujah. reka nsoreze kuri iri jambo Let me conclude on this word.
ngo Musa the Moses ngo abone ukuntu ingabo za Farawo zose zirimbukiye mu mazi. saw how all the armies of Pharaoh are perishing in water. Niwo munsi Musa yaririmbye. This is when Moses sang. Musa yaririmbye rimwe Musa. Moses sang one time only. Oh, thank you. Musa Moses yaririmbye rimwe. sang one time. Kuva yabaho yaririmbye rimwe. Since his life, he Ntiyongeye sang one kuririmba. time. He had never sung. Azongera kuririmba irindi rimwe. He will sing again one Uwo time. munsi yaririmbye indirimbo ngufi cyane. That day he sang a very short Ni song. mushiki wa Miriam wamucokoje. It is his sister Miriam who provoked him. Papa Colonel yubarikiwe sana dadi yangu. Be blessed. Mushiki we yaramucokoje. It is his sister who provoked him. Aba atera indirimbo. And he started a song. Musa aramwakira. And Moses replied. Musa azongera kuririmba irindi ye hamwe na Yesu. Moses will sing back with Umva iyo ndirimbo ingana yari ivuga. Hear from the meaning of Yari the ivuga song. ngo Uwiteka. He said that the Lord, Uwiteka Imana yacu. the Lord our Ngo God, ni intwari ku rugamba. He is hero on the Ni umugabo battle. w'ingabo udatsindwa. Yeah, He is unfail of Uwiteka victor. Imana yawe. Our Ni Lord, umugabo w'ingabo utanesheka. He is a victorious Ni umugabo God. w'ingabo utagira ubwoba. He never Nta mbaraga worries. namba zomugwanya. There is no power that Ni can intwari ku overcome Him. rugamba. He is battle Agiye lamb. kugutsindishiriza nawe. He is going to overcome for you. Zamurira Imana uvuge ngo haleluya. Say hallelujah to Umva God. soze. Let me conclude. Mu ruhande rwa Isiraheli By the side of Israelites, humvikana indirimbo y'intsinzi. it was heard a song of Mu ruhande victory. rw'abanyegiputa In the side of Egyptians, barababwira ngo ya batayo yanyize kugwana yarohamye. they said that your troop that's good at fighting Mu ruhande are rw'abanzi found bawe by the side of your enemies. nihinjira ikiriyo kidashira. May it enter